Dok se prašina u Vašingtonu još nije slegla, jedna vest poput groma iz vedra neba pogađa Balkan i čitavu Evropu. Da li je moguće da se iza zatvorenih vrata Kremlja i Bele kuće kuva dogovor koji bi zauvek promenio sudbinu Srbije? Da li je Vladimir Putin postavio ultimatum koji Trump ne sme da odbije? Da li je priznavanje srpskog Kosova cena koju će Zapad platiti za mir u Ukrajini? Ostanite sa nama jer rasklapamo šahovsku tablu velikih sila. Rusija već decenijama drži veto na nezavisnost Kosova u Savetu bezbednosti, čuvajući leđa Srbiji. Scenario je jasan. Putin nudi Trumpu izlaz iz ukrajinskog blata, ali cena je visoka. Povlačenje NATO uticaja sa Balkana i povratak suvereniteta Srbije nad njenom svetom zemljom. Da li je Trump spreman da proda Prištinu kako bi dobio istorijski mir na istoku? Ako bi se ovaj plan realizovao, to bi bio kraj decenijske dominacije NATO-a na Balkanu. Za Srbiju to bi značilo istorijsku pravdu, ali i ogromnu odgovornost. Da li bi Zapad mirno posmatrao kako se njihova tvorevina u Prištini ruši kao kula od karata, ili bi Trump svojom direktnošću jednostavno rekao: ovo više nije naš problem, analiziramo mogućnost novog Dejtona gde bi se granice ponovo crtale, ali ovoga puta sa Srbijom za pregovaračkim stolom kao pobednikom. Američki stručnjak za bezbednost James Carafano kritikovao je lažnu državu Kosovo zbog, kako je naveo, nedovoljnog angažmana u odnosu na američke interese u regionu, istakavši da Sjedinjene Američke Države i aktualna američka administracija traže partnerstva i ljude koji donose konkretne sporazume, ali da se to ne vidi kada je reč o Kosovu. On je istakao da se administracija Donalda Trumpa izuzetno interesuje za region Zapadnog Balkana. Ipak, kako se može naslutiti iz njegovih izjava, ranije se očigledno tipovalo na lažnu državu kao partnera koji će bezuslovno poštovati američke odluke, ali i inicirati konkretne akcije, što se očigledno izjalovilo. Čini se da polako ali sigurno Vašington gubi strpljenje za svoj projekat koji su probali da naprave od južne srpske pokrajine. Ako sam iskren, mislim da je Kosovo propustilo mnoge prilike. Imamo američku vladu koja želi da radi sa ovim regionom, koja želi da gradi partnerstva, koja želi ljude koji će doći u Sjedinjene Američke Države i doneti konkretne sporazume za pregovarački sto. I iskreno ne mislim da to vidimo, rekao je Carafano. On je također pomenuo konferenciju koju je organizovala Američka privredna komora i naveo da niko iz vlade Kosova nije prisustvovao na toj konferenciji. Prema njegovim rečima, vreme je da se prihvati partnerstvo sa Sjedinjenim Državama, a ne da se ono ignoriše. Situacija u lažnoj državi sve je gora, kako za srpsko stanovništvo, koja je meta svakodnevnih napada u režiji Aljbina Kurtija, tako i za albansko stanovništvo, koje se sve masovnije iseljava sa svojih ognjišta. Iako prirodni priraštaj i dalje postoji, on ne uspeva da nadoknadi masovno iseljavanje, posebno mladih ljudi koji u velikom broju odlaze u zemlje Evropske unije u potrazi za boljim uslovima života i posla. Lažna država se od svog neformalnog nastanka suočava sa problemima korupcije i slabog poverenja u institucije, što prema ocenama brojnih međunarodnih izveštaja otežava ekonomski razvoj i pospešuje odlazak stanovništva. U takvom okruženju kriminal i neformalna ekonomija, najviše zasnovana na trgovini, cvetaju. Analitičari ocenjuju da ulazak takozvanog Kosova u NATO ni izbliza nije na dnevnom redu, jer ne ispunjavaju standarde za ulazak u alijansu.
Trojica američkih kongresmena predstavili su predstavničkom domu inicijativu da se takozvano Kosovo integriše u NATO, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će se Srbija boriti protiv tih pokušaja i podsjetio da 4 članice alijanse nisu priznali samoproglašenu nezavisnost južne srpske pokrajine. Vučić je povodom ovoga kazao da je Priština to već radila preko Hrvatske i Albanije, koje su članice NATO-a, kroz svoj vojni savez. Mi ćemo uskoro imati važne vežbe sa NATO-om. Razgovaramo sa njima. Nadamo se da se to neće dogoditi. Borit ćemo se da se tako nešto ne dogodi. Ne zaboravite da postoje 4 zemlje koje su članice NATO-a, kao što je 5 članica u Evropskoj uniji koje nisu priznale Kosovo. Ne vidim kako bi to moglo lako da prođe, ali da sačekamo, da vidimo, naglasio je Vučić. Analitičari objašnjavaju da Amerika nikada nije krila da je njihova želja da takozvano Kosovo jednog dana uđe u NATO, ali da to trenutno nije na dnevnom redu iz mnogobrojnih razloga. I jedna od problematika je to što Kosovo nema vojsku, jer nemaju prava da je imaju. Imaju takozvane kosovske bezbednosne snage, KBS, i samim tim ne ispunjavaju standarde NATO-a. Plus, da bi se ove 4 članice koje ne priznaju ovu lažnu državu također snažno protivile tome. Kongresmeni su predstavili tu rezoluciju na neki način, kucaju na otvorena vrata, ali su to radili i radi privlačenja pažnje na sebe, iako neko lobiranje također nije isključeno. Američki zvaničnici su otvoreno pričali da je ideja da takozvano Kosovo jednog dana uđu u NATO. Međutim, to pitanje sada nije na dnevnom redu i sumnjam da će se razmatrati u bliskoj budućnosti, jer i NATO mora da prođe kroz određenu transformaciju. Vidimo da i cela Evropa prolazi kroz istu. Sporazum Kosova, Albanije i Hrvatske nije koordinisan na klasičan način sa svim članicama NATO-a, već je nastao kao rezultat direktne komunikacije između Pentagona i Londona, što je dalo zeleno svetlo za uključivanje Prištine u taj format saradnje. Vojna saradnja Kosova, Albanije i Hrvatske je deo širog koncepta vojne regionalizacije. Sporazum o saradnji je povezan sa takozvanim modelom NATO 3.0 i nije nastao slučajno, iako je na početku postojao skepticizam unutar alijanse. Kada je sporazum objavljen, čak i unutar NATO-a bilo je skeptičnih mišljenja. Zašto bi se tako nešto dogodilo? Zato što se nije dogodilo u prepisci sa svim članicama, već na direktnoj liniji između Pentagona i zvaničnog Londona, koji su dali zeleno svetlo da Kosovo, iako nije članica partnerstva za mir, treba da bude sastavni deo ovog sporazuma sa 2 članice NATO-a u bilateralnom sporazumu, čak i trilateralnom u vojnom aspektu. Već imamo bilateralni sporazum s Albanijom, upravo u slučaju povrede teritorije Kosova, da se isključi iz člana 5 NATO-a i da interveniše snagama za podršku bezbednosnim snagama Kosova. Posjeta Matthewa Whitakera, američkog ambasadora pri NATO u Beogradu, nije bila slučajna, već signal za Srbiju da Zapad želi mir i stabilnost u regionu i da našu državu vidi kao lidera koji može to da obezbedi. Srbija to može učiniti ako se u potpunosti posveti evroatlantskim integracijama, bez obzira na politiku vojne neutralnosti. Otkako je otišao Jens Stoltenberg sa mesta generalnog sekretara NATO-a, nije bilo tako dinamičnog dijaloga NATO-a, Amerike i Srbije. U poslednje vreme svi smo bili usredsređeni na put Srbije u Evropsku uniju, ali sada stiže jasna poruka iz NATO-a i iz SAD-a da žele mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Jer kad imate mir i stabilnost, imate i prosperitet i poverenje. Ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku, kao i zatvaranje Ormutskog moreuza, doneli su pored energetske i bezbednosnu krizu. Zbog toga NATO i Amerika ne žele nestabilnost na Balkanu i Srbija u tom smislu ima veliku odgovornost. Poruka Zapada je da naša zemlja treba da nastavi sa evroatlantskim integracijama u punom smislu,
kako bi zadržala lidersku ulogu u regionu i obezbedila stabilnost. NATO vežba Platinasti Vuk, koji se u maju održava kod Bujanovca, nije samo rutinska vežba, već se i na taj način daje geostrateški značaj Zapadnom Balkanu, preko kojeg se ostvaruje veza sa Bliskim istokom. Amerika želi da obezbedi zaleđe za Bliski istok, ne želi nikakve nemire na Mediteranu i u našem regionu. Stvari se ne menjaju, na nama je da se ne osvrćemo na prošlost. A ako bismo pogledali u prošlost, mogli bismo da vidimo da je Amerika mnogo toga dobrog učinila za Srbiju, naročito u Prvom i Drugom svetskom ratu. Srbija jeste vojno neutralna i to niko ne spori. Niti ta neutralnost ograničava Srbiju u jačanju svoje bezbednosne saradnje sa pouzdanim partnerima. Amerika se menja u tonu, ali ne u suštini. Ona želi saveznike koji preuzimaju više odgovornosti i partnere koji razumeju jezik bezbednosti, a Srbija je zemlja koja ima priliku u svetu, koji se menja da odluči da li želi da bude faktor ili izgovor. Vreme diplomatskih igara polako ističe, a vreme velikih odluka dolazi. Da li je Trump taj koji će ispraviti nepravdu prema Srbima, ili je sve ovo još jedna geopolitička varka? Podržite nas lajkom, podelite video da istina stigne do svakog Srbina i obavezno se pretplatite na kanal.